Voin hi July ni somni le pali sang ni somni pakhat inrin ni ania tuntuma chuan Mizoram le Assam Ramri buai chungchang le Burma thuthar then khatte tarlan na kan lo nei le don ani Chief Minister Puzoram thanga chuan North Eastern State Application Center nisak thutkhom le Chief Minister of North East State Meeting Shillong-ah tel turin nimin jingdar nga le chanve khan aizola chuasana tlaidar thum le minute somnga vel khan Shillong athengani Chief Minister hian lir thei mang vekin Shillong hi apanani Chief Minister hi voin July ni somni pali sang ni somni pakhat inrin ni dar som pakhat le chanvea nisak meetinga atelanga tlaidar li le chanvea CM of North East State meetinga atel chunzomang meeting hi Union Minister of Home Affairs Amit Shah hovin Yumiam Shillong-ah nei turania India marchak Chief Minister te chu telvek tura ngai anni Shillong khopuya meeting poimo tak nei tura hian development chungchang thil poimo tam tak ba ka Assam le marchak state sang ten Ramri chungchanga buaina an nei mek te soi ani dona Mizoram le Assam Ramri chungchang po soi aniang Chief Minister Puzoram thanga hi Chief Secretary le Director General of Police Mizoram le official poimo ten an troyoma Mizoram tana fe chuak mek Mizoram Chief Minister Puzoram thanga le atim ten Ramtan chanchin lomom tak an ron hon ngei theinan du sakna kan hlanani Nimin khan Mizoram chunga thalai pol sang paruk lunglei thalai pol champhai thalai pol Mamit district thalai pol Sher Chief Youth Club na thial thalai pol le chalrang thalai pol te chuan thu chuain trom siamin Ramri chungchanga vaireng teya pol pathum ten July ni som pariata thu chuain trom an siam chu atop thlengin an thlop ti soin thopui an tulna pianga thopui zel turin anin peiti an soyani nimina thu chuain trom siam tu thalai pol sang paruk te chuan kan thenom te police virvela wangin kanram hi chete po kan chan turani loti thu chu a hian soin Mizoram Legislative Assembly le Council of Ministers te chu kanram riatan Bengal Eastern Frontier Regulation 1987 lopom to tu an niangin Ramri an pomchin hi hawa veng him ngam turin an phuti an soya heti rual hian Ramri chungchang ngai tu tur committee din ani chu lomom an ti thuan soibok July ni som pariat khan vaireng te apol sang pathum Mizo Zirlai Pol Mizo Student Union le vaireng te thalai pol te chuan thu chuain trom siamin arang thiang bera si pui zaw le middle ai tlanga Mizo sipai ten om mun an khwar theinan Mizoram sarkarin ruam manna CMC an du thu te July ni somni le pali voina North East State Chief Minister in mu khom huna kan lua chin ram la let le turin sarkarin hmalaro se ti le voin vek July ni somni le palia Union Home Minister hova North East CM zongjong meeting nei tura Assam sipai ten Mizo huan thlai an ti chiat zongjong te jangna dom na peturin sarkarin thlenro se ti te aitlang ram zawa pulal chandamale puram hluna huan Assam sipai ten an lua hi arang thiang bera chuasan turin sarkarin hmalaro se ti te chu Pol pathum ten an du dan ani thu chu an lo siam to ani heti lai hian Mizoram sarkar chuan July ni somni le panni sang ni somni pakhat ni nga ni khan Ramri chungchang ngai tu tur boundary committee dinin heta hian deputy chief minister puton luya chu chairman ania vice chairman a home minister pulal cham lian ani in member secretary tan home department a secretary ruatani he boundary committee a hian minister dang pathum sarkar official le mimal le pol chen khat ayo te antel baka recognized political party ayo mi pakhat theu antel bokani Mizoram sarkar in Ramri chungchanga Zoram People Movement General Headquarter chuan thu chua siamin all party meeting a boundary committee din atha anti thu an soi chu abozuya sarkar in boundary committee adin chu lomom anti thu soin mo phurna an hlen chuange theinan du sakna an hlan tian soya ZPM chu register party chawni in recognized party alani lo wanga committee a tel anrem chan lo wangin Ramri chungchanga an thanem ngai na anwal lo ti soin theito pa boundary committee kai zaven an tumti thu chua chuan antar lang bokani Burma Military Council sarkara Health and Sport Department thu chua chuan an sipai tele an chungte chunga covid rileng in atlak buak dan chip chiar chu tar lang kher lo ma se social media rin tlak tam taka tangin sipai mun pui sang Army Regional Command Headquarter Battalion le unit om na mun Mandalay ni pi do Rangoon le
molamain khopuya chuan sipai le an chung te chu Shillong-ah wangin an dam lo nuala chung zinga chuan officer lian tak tak general chin le commanding officer tam tak po telin oxygen khop kham lova khum betin an let phengphung to reng mai he thu buat sai lain police ho tu lian ber commander in chief of police le deputy minister of home affairs na cheltel bok lieutenant general than hlainga le anupui khin thi da win chu ni bido khopuya sipai dam do in lian ICU wa covid vein an hun hung an mang me kani mon state chunga Myanmar chimlam khopui molamain khuwa sipai mun pui ber Southeastern Regional Command Headquarter chu tlopo theilowa khwa khirtlat ani toa an hung chunga hian covid Shillong hian an sipai chung tin deuh thowa atrai dar vek to ti hriatani chumi hmuna commander of the Southeastern Military Command Headquarter mo phurna chelmek general ko maung le anupui po chu covid-19 hian nasatakin atlak buak ve me kani chu general nupui chu an command chunga sipai dam do in pakhata kalin hospital tan tran puina poisa pe na kala in athlen nu re bak lawa khuwa asikta char maya tran puina balan tak sipai dam do in enkol tu sipai doctor colonel tangyal po chu covid Shillong in aman kai to ti hriatani chu sipai dam do ina thoktu te jong chu anhuwa coronavirus an kai lo ending vek an ni toa sipai doctor pani ti lo chu tu ma himdam anom lowani pi berin avaka nge nia chu dam do ina tangin pi ber hian akai chongjok ti po soi thiam har hle mai military hospital chu tu ma tlopo thelo turin lockdown hnia ani toa an mangangin an thabar ve hle mai Kachin state michina khopuya noda military command headquarter mun puya po an ho tu pa ber regional commander major general miat thit o chu aruk te in rim shelo le kho sik serin July ninga vela tangin alawom towa indi pachang chungin anha athul du chuang lova ma se covid-19 alo positive reng hi alo nia abul naya om reng thin a PSO le a PA chu akai dar der towa tuna chu medical treatment lain aninen kolme kani Rengon khopuya tanga hlawak lo kilometer za vela hla bako khuwa hian sipai man rualam chi le silai le amu chi sang siam na mun number 3 defense industry military factory oma chu anomna complex chung po civil le sipai technician za thumvel chu coronavirus 3 kai darin an positive meka July ni somni thlenga ria theichina chuan chu factory a thoktu pakwa an thitowa pon lama inen kol an phal saklova factory chunga damdoi lam enkol na mumal omle silo wangin tun thlengin an din hun hi akhir leani ti chung point positive ti ria chian sipai te chu an na thul an phal sak chuang lova mithi pakwa zinga pani chau hi thi angin an ho tu lian ten he na report an peya covid-19 wang ni lovin zungol vei wanga thi angin an na hrin chia zui ti ria tani sipai medical officer pakhat soidanin Mandalay Military Hospital a chuan sipai chungkwa somvel chu an chungin covid wanga mol liamta anum toa chutianga thizel turan battaliona sipai chungkwa engemaw zat an lo mek nia hriatani damlo din hunder thong zualte chu sipai damdoin hun puiomna meimio le mik tila khuwa an ri fal thina dam chuak tura beiseom chu an wang le thungani ante ani chu sipai doctor vek chuan sipai family zongzong kan test vek theisi lova naw pang le thalai lam chuan dam kho chuana chance nei tamma se upalam tan chuan an din mun soi chian thei ani lo atiboka sipai family zinga dam lo zongzong dam do ina kan admit theisi lova ina hian in khung sangula dam lo zual oxygen mo cho local turin kan shil topani atibokani rengon khwa mingaladon township pa military medical nursing school po chu khari ania zirtir tu le nursing cadet tamjok hi corona Shillong hian atlak buaka wangin an vain an dam lo veka an khongai thlak tama ma zokani mingaladon sipai dam do in hun pui defense service general hospital khumsang khaleng po covid dam lowin an luak khat vek toa covid ve niarin hlel inen tira local te chu mani barakla mani som chung in khungri turin kan tia tlema zual deuh chu dam do in hol vela nithum kan da sanga riman hriata an khuwa asik to lo hnu chuan kan hotir zel thinani antiani Myanmar Now Media chuan Group Council spokesperson chu sipai ten covid-19 Shillong an tordan kim changzo tumin phone mangin biak po ngel an tum thin takna in biak po hlei thei ani ri lova National Unity Government Energy Sarkara Health Minister Dr. Zoe Su chuan sipai family member tam tak hi thuak thol tak nei emo ti mai tur
an ho tu te ruwa man na fel lo tak nen anen kol na hnuaya hrileng hi an la tur na sadon chau ani mel ala te cheu bokani oxygen gas sian sipai mun le civil dam do in pialama mimal sivei dam lo ten an mamona an pur zo lova chumia chapa sipai ten oxygen siam chona hun te chu khuwa kirin asem dan kan thunu ne an la ti zel box ya dam lo te ma khuwa hi athim hle chuti mek lain sual sipai lalpa commander in chief minong hlayan an thu puan darna ber mrtv4 le MWD atangin karkalta khan oxygen man tura alungai thak lova oxygen mangin politics lovin vai virtir su atile ngalani engle khole military council sipai sarkar hian covid shileng laka Myanmar mi puite chu soilo asipai te tangyal po ain kol theilo ta chu ania dam loen kol chu soilo shiven na po alati theisi lova Myanmar ram hi coronavirus outbreak an ti shileng in ram puma tuam tangyal don ani atlai tak tak main angai na siami pui sarkar chu anmamo tak zetani Chin state chimlam mindat khuwa July ni somni le pani zandar som pakhat vel khan chenna in pakhat kanga mi pakhat athitel ti hriatani tual chung mi pakhat chuan chenna in pakhat chi akanga tukin jinglama mi puinan vain chuan tlangwal pakhat in kangbula hliam kudle ke kanga thi an hmuwa an phum fel ngala apa po hliamin abibo nge ainen kol nge kan hre chiang lo ani hi ral tlan ho nuwa kal chuak tun hnai loka lo kir le te an ni ti na soi he kang me chuana hi min dat khuwa post office nuai KG school bulani in zandar som pakhat vela silai voi soma pu nuwa akanga silai puak ria wangin kang thel turin mi pui an chuang ngam lova kang me chua chan tak hi rian ni lo ma se then khat chuan military council sipai lai pui ka chu awanga an nga yani sipai obet na hnuaya da Chin state chimlam min dat township chunga ral tlan te tan United Nations High Commissioner for Refugee atanga tranpuina pek tur tamjok chu military council khwa khirna wangin mindat kho chunga ral tlan in somruk le paruka mi zanga vel chen andong ti hriatani nimin lam khan tranpuina chu an sem towa kho chung ke ma omten hena chau pek tur ti ania wangin chung ko somruk le paruk ten hena pek ania ral tlan na mun school panga awma chung ko somruk le paruk te pek an ni mishing za chu zanga chuang an ni abak chu pek thei an ni lo midang chu mun hla khodang ke ma oman nia an hena kalphalna an hulawani tin mindat tual chungu pa pakhat chu na soi UNHCR chuan COVID-19 laka in ven na chi sang sang telin eile in turba ka tarpolin thosilen chokalam man ruwa solar light te chu mindat township chunga ral tlan chung ko sang khata mishing sanga vel tan tran puya tuma ma se military council in mindat kho chunga ral tlan na ke ma chau pe kan phal saka ral tlan dang te omna khodang le ram hnoi ke ma kal an phal sak lo wangin UNHCR chuan tran puina tlema zong chau an pe theani mindat kho chunga military council phalna ral tlan kem ruam han chu so maoma ma se tuna UNHCR in tran puina pek thei chu kem panga chau ni in kem dang panga om mi te chu mani in lama an ho to wangin tran puina engma andong talowani mindat kho chung ral tlana kema thok pakhat chuan mindat kho chunga ral tlana kem so maoma ma se chuta om te chu mani in lama an ho le to wangin le military council in pek an phal saklo wangin engma andong velo ti na soi Chin state mindata hian April thatop lam khan sipai thunei na lak du lo na lantira wangin in ka na athenga mindat CDF din ani hnuwa po military council sipai tenen anlain kap deu renga ko chungmi tam tak chu mani in le lo tlan sanin mun danga anral tlan me kani Japan sarkar chuan July ni somni le pakhat khan Myanmar ma COVID-19 dolet nan United Nations Office for Project Service kaltlanga malak na kal zela oxygen concentrators da sari le Myanmar puma health department tan dam lo phurna tur ambulance motor som pali apek tur thu thu chuan siama chu thu chua chuan kumin jun thla tangin Myanmar COVID-19 shi dar chho zelin dam lo le mi thi ani telin an tam chawa he din mun chetak kara Myanmar mi puite mamo oxygen concentrator mamo na chu asang le ti siain UNOPS nena an tho ho na project pakhat kaltlangin Japan sarkar chuan COVID-19 dam lo te en kolnan Rangoon region chunga inen kol na hun sangsanga oxygen concentrator te chu direct in asem don ti achuanga chuti rualin Japan sarkar chuan oxygen concentrator te ba ka COVID-19 dam lo en kol na pemek tu Myanmar puma health department te hena emergency dam lo phurna tur
ven som pali po apek thuai tur thu atar lang tel bokani Rangoon Line Township pi kongpuya Kantaya Hospital nathok tu mi som level chu COVID-19 shikai ni in damdo in nathok tu pakhat chuan RFA ashila mun danga tanga dam lo pan te jinga mi panga an titoa puan zaran phal lo thu siatani heng positive te hi doctor le apui tu te ba ka nathok dang te an ninuala damdo ina in khung sang le home quarantine te an ni July ni khata tangkhan driver mi pasari te swab test la kania mi panga positive mu an ni quarantine center ada an ni hloma annuwa positive an tamchina chuan damdo in chong lina khung sanan nia chung te nei te chu ania an hotira hostela te chu hostela an hotir bokani damdo ina inen kol zui san tolova engma min ngai tua sak tolo home quarantine te hian thuron le engtia inen kol tur nge ti po kan thelova oxygen po min pehek lo kar khat chung chau chol hun min pe a annuwa kal lo chu thalo kat turan ti bok tin damdo ina thok pakhat chuana soi Kantaya Hospital hiram changkang levela din kal le lung en kol na bi kania tuna hian hathok tu mi zani vel anom nia hriat ni in dam lo mi som ni le pali vel en kol mek ni in pon lama tanga pan tu po ni tin mi som sari vel anom thina ni COVID-19 wanga thi tar mi panga te tang hian kanin hnai phernual to mai thei ti na soiboka nurse le apui tu te ba ka dam lo mi panga te chu positive mu an ni towa Kantaya Hospital hi chong riat ni in kumsang ni som panga khan sangso ania asak na man ruale bungrua te hi dollar makta doi zali vel ani rinani sang ni som pasari khan general minong lai nge in ahong bokani tlan chiat na to lo shemna tuar ngal theidin hun shem taka mek Rangoon insin zel tang ten hoisen taka sipai council do dalna anlan tirngam hian rilru a khoi le mai keini chuan tlan chepa le biru chungin sipai council kan do dal thei choka kanin thlau mange sipai council ten ram administration anin kol theilo anasa zuala zel tang te en kol na chelutuk rorel konga lei an nei luat le zel chunga COVID-19 dar en kol na le ave na pek theilo chan sang sanga wangin zel tang te le thok tu then khat te chuan lungoi lo na demonstration an tira an be adong vor to pani bere politics zel tang te buaipui tu AAP ina soidanin zel chunga female wat atangin he lungoi lo na hi bul an tran ni in an soya me che zel tang ten lungoi lo na bul an tran zel tang covid ve te chu room thima en kol na pemu mal lovin thi turin an da oxygen le mawo pek po aum manglo tin zel tang te hi tu nai covid ria wang hian har satna na satakan tok zual ni in shetu tam tak ten an soya an khongai thla kom tak zetani du thlan turom to chuang lovin an au chuak ta ni zel tang nor hoi hotu then khat chu soi sakan tuara rip thim chunga khung an nia a thlop tu dang te po vuak le shemna na satakan tor phati ria zui ani ngal bokani